CJ Suhum Nsem a yekoso no ye hyase ebobo baaye no ache na eye me wanwa safe na nabi eche se omo eguso eka ho asem at this point onipa na bodwa Wagina stage. Agina stage. I declare say afede wasom. A friend of man for a friend no. Was friend him. How many times the high cry say yentina yenka see de na me yetete. There will be crata would draw an information amenya enra bra na omo edi sa adwuma nyina che say even the member of parliament and your mampania be de akire you to frank akobɔ ntoa no e ka so ono na so asomasi sade ne ba ya obetu yera opariansa de ya che say sampanyifo nyina ne opari boafo kodwa sante akasa so boafo kodwa sante guso agamba bi ogina say kwan bi aso obekɔ independent be say me pese me tie ase say emrase be dwafie kɔ no right you be right to say na ko message dwafie to so me ko so tena ho ana obi wo ho a ono no hu ni say makɔ ne de Chentina chitwintwaje sami ameka sami nkobi Dabi onti boafo pese o cheso no de moja wodi mu che opare ansa na obetu na na ono betu frede ko pare ansa and na nya ya sometimes would you politicians who are abna besinne opare ansa sa defeat no infinity besinne and so still opare ansa the party man Dr. Bamian to ba obo nyina no odimu akote wonim se na no ye question man pa you don't understand people ye call on Nsem 12 me be say Europe pare say ye ne won kobo pa de ekoso osuhum no e no sabna se se edi onam ntobom na nche wo de hode de besi na fe de wa hyase aba eduru hon ma ye bedi nkobo enti the Europe parians obi nsi ne kwan se de wo ye man nye be se je nka obi be ka say at this point party a woman ma wakwanya makoye mrase bedwani won kɔ na nyina be fra won rabo ya esgasha wo beji biadi ma mo hwe Facebook no me nda ya ne ekɔ susuhum ene da ho no video ne da Facebook no street ni mu no the sitting member of parliament on the ticket of the MPP and I say won kɔ independent because primaries no when we need na hono sense obi ka sa se bia na bia wo de proposal na emrante de direchi no aye ntia de na akoso boafo titafo ene European san ati de na akoso nyina ye sa story ye hunu bi yete saun yes kwato de ane boje na ban so de botachi no ye de boba but ye we so nyina all the best and proposal so ogidie so no wo hia no cross independent candidate no wo hia no wasa kansi enim yenim adwuma proposal no wo ye de na se bibie ni a mema MPP for enye sa mistake no asem we de ebobo so ne ade yi ebie sisi pen e wokwa na koye independent osige na so no oma wo mulusu o sa premise mu no atwe wo ho akwatia it cost MPP yeah ayenso no ya nua bema ayepe aye oba hayi ekoso MPP enti no omunya very careful we na ba na yi Henry Chaso ye dinko no it can cause them MPP from hunu say amanyo sem no ye de dom na ye ene nipa di akire ye nka so munya na beto ama no de o hwe nipa dom a wo mu di wafo achi o de fan say emu half cry say wo mo to e de ama wafo a ebekwati MPP amana se bi obetumi awini krompo na the margin na wo de be wini no enya de a obeka say ye encourage but abato ka se ba ye one vote krompo na wo nipa ne de awini enti no yewrawe suhum Eastern region Jeff Kunadu Eastern regional chairman but yes regional chairman mu nyina tuwa na mo na bo Brian champion mo Dr. Bawumia mu nyina na boafo ko Justin akotena ase akasa be makatachi a watwa ponko ne de ponka na safru we need a backbush. Yeah. What your backbush is it that? See, just want to say to a declare. Yeah, they were amani baby. I become wasem. Anthony Boasi. I said, why are you trying? And my sister, if you walk on and you'll be right or you'll be outside. I will share your constitution now. They buy now your rice change chat and my sister, if you and your queen and buying a party, my okoye. Nakabranka Musmu breaking 18 pono. Muhia sa unity nasa would party no. Said a year of Parian Sababio will be a papa in to chamano. So much so kwa battles na din charge, ZJ, ya pao. Na me wants to be call UCC me call back. Sir? But me no tell me. Oh, TJ. Only a winner na kasa no. Say na SRC ba me communication nyame ye madom ni say obi a me ka me ho.
enti that's a acclamation na better no cross CJ yes or no keke no me se me sunu gu jam Jesus hey CJ yes or no amanyofo amokọ abato so pa akodi ntwenu de nyame kita makoma ate enye izi oti boafo metenase but the first we betu obi betena se yetu no nko so gitum na akotena nchen CJ yankoyanim o na afa yantoato aso na nkokọ constituency CJ ho so eboboba nkokọ constituency eboboba enti Ewra Jeff Kunodu ne mani bi wo ho no ma ya na amanyofo CJ yenkyerem say memo mu ntwema huhu ni sa akeka no enkoso ankodu pempe so wo beba mu di nchemu na ba no CJ na ye late. It is a baby wo hono ma Ewra Jeff Kunodu ni Eastern Regional Executive se wo MPP mu ebe communicate ache constituency wo nkokọ honom anase de ete sa omomoden enye ahwene na aba betena be kan ya kase o ni eche se what bibi ntia but Ewra Jeff Kunodu wadaroma ye de wo hono ma no wanya kọ no bi be confirm afri wo nchen wo hono ma no wanya kọ no bi be confirm afri ahwene nchen yesre empanyifo ni djuma nkokọ constituency executives communicate bi wo hono mo de beto abonte CJ kachom so mo fanto abonten na babi aduro no de enya kọ CJ da bokrata no mu komo na wadi bebre na so huma ye gina na proposal da ha ya na so wo smile so ye de yen frankasi du ba kwen so nie na CJ eya Dominic Kofi omo mpepe ne ma wate na ne nkasa be kwen proposal so humu so de CJ na abra asam na opesa wo ka no suhum enya dia memo aka no framam suhum ye beka no akire ho anapa no ohwie bi gu mu suhum ye de wa ma me komanim me komanim na the Ghanaian publisher na me de eto so na amane na eda ha ni nyina no ye krasi je wadi mu nkoma sa Ghana water company crisis yi se je mete se wodi nkomo na wo kasa ne ade me de me se senso wi wo meme babia me frɛ me krom a to da bia empanyifo ne ebo musobo ye yi o but ye no so na yete ho na ho kye ne ba be kan ye ne CJ de na ye yesu o mo kwan ana ye koboa wom inta samna da ho na ye kan sa no ye hwe ne ye o me minisika me de kwoto ayi tank mu nso o minisika me de kwoto senso pipe kura twa wo fie na wo to sachet water e de ntoato so a wo chu sikra de sachet water na atwi a e na hunu se de yete Timodi ye kan se na obi na adwen se wonya galamse san so je wonya aduane ni na so wonya sika no koso ne to galamse da na ye de eto de den ye kasei eto de na de sika no bedum so a na be panimu bi ni galamse ni gina fun so ye mapon na na dwe kosei bugu so okay fine me weekend member na panin no wonim pa sa wabọ pa na mfidie egu kwayem mfidie egu yensu aso ya hunu nsuo no hwese de nsuo ahuna kodru hwese de nsuo ahuna kodru akupon betua oka ampanyifo krama projections an ha 2030 ye be kran so fro bi man so na obi man so ayekọ kran so to galam se senso na kere so kwa kwaje di aba no ene China for na yedi o manim no mo say ye dom ko gina court a ye say translate interpreters ni ho enti na ye Chinese ni no Chinese kro na se ye na okọ China omudua koko Chinese ni na wada say ye mfa na ni nya kukudo sa na asase na da hokra me fa so yin na menya me ton dia ma wo no ene Chinese krom obi krobroni krom odua koko edua banche omugari nso no esan say asase ne ye krodin a bibia nka ni ntino wodi omugari esi ho na de Ghana de esi ho ma quality no e wo soro enti wodi no be ko China de be be to de dia wo de wo mo wa ha ese wanya Ghana ni di nani mo de na kwaso nkose no nkodua ne koko nkodua banche na nyame ntua ye ka ne ese be yeden abra ko anim seje mame ko banim na de double krata ne mu nkobo nyina na ye die no ate de wo ha no ma mo chese saglem negotiation plan no o mampani akufo ado agye tum ti no no so egugu so kakra Ewra kojo opon kroma emfoni eda ho no dan chen so ana daily searchlight anim ha no pay or say religion and politics Samra Bawumia na eka chen kramofo so mo nto ema Ewra Mahmood Bawumia esan se ono eye kramuni de say no de dro no instead no na daily searchlight de ho asem ato anim ha no ma wo kamu amane no na almost afraid to say Bagbush was say, will this man make the MPP minority party in parliament? Asam no. Baba, CJ, mami ko banim.
CJ he ma me fa defend the boka sem we de o se menya adage na me bomu ye de ma ho yeso o mo a ba no vegetables si e ka vegetables ya tosode enti ti se entrowa entosi sanye mani nyina ka vegetable abusuako ne ho na no no mo che se o ma o mo kra e de ko obi man so no o mo ya face eviction CJ omo ye afesi eviction na sadia ehun chichemu ene ehun ensem no etie no wo mo chese vegetable exporters any producers association of Ghana no sa eba no oman no ye kru adwuma wo mo edimu akotene pa wo mo members ne ye be SMP 2000 ewo Ghana mantam no makomako enso a wo mo na wo mo dua sa enioma no na wo mo chese ban exportation so ne sa nyama yi a ewo soro yie a ebo oman no so sikasem na Dr. Felix Mawuli Kumasa wano president edema vegetable exporters no omo mu produce no omo export no na wo che say ahwe ya na kwakwa hadwene isanse se ne nyama na wo mo ekra ede kɔ no se no ya tonsuom ya atonsuom pa ya enipa hodo a wo hwe members mpim yenu wo ma fo madwo kakra ne ade no empim enum na se no wo mo che say challenges kakra abom dwumadie mu ya anhwe ya dwuma mu die ne se do mo ekra edi akono edi sinto beba anyama ko muntumi fanko wo mantumi afanko so ane chese be kwa wi akiri no edi wo hapa eka ene beto mo so mabu so be hiro madwuma no na do so nti yesre agric minister se bibi wo ho no obetumi ayede ama mo produce export vegetables ya ka ho asem ya Dr. Brenda Champo tu so anamon na ye na nimanim ya fa wa ye no man nankasa no se ba bi egina nankasa egina kono ba na mabu adwuma ya ema we nsama meto so na no so me ye kasa bebrebia nti the new funded obokrata enso amania wode abeto ha sei enonom na akwanhia ya biosi ja akwanhia wo mo ekyese na no memenda anadwo o sana bosomi da awie ye no enkokwa fire station na won saka amanebo ese akwanhia bi ese won kawanda number 2 eno no enkokwa ne kan kwantempon so na ye daft track ibi awon akase ye ne number GW 9206-S na Tata Bus eno so registration number ene da hei ena si janya kwanhia nipa miensa na hwe mo nkwa aduasam yenu and we so now we weekend ya 31st August ya ho Roman meko for no dia enonko ana we nso nkokọ die yinso nko wa nipa miensa hwe mo nkwa emu aduasam yenu aprepra pa na wo mo chese aduasam nan krompo ena na mo wo ma emu aduasam ba akọ de na mo Tata Bus a chese wo ma aprepra pa nti Canop Care Hospital ena wo mo edimeka do mo kodo so ba bia asem si de wo ba de a wo bedu Canop ansa na wakwa kodru mu wo Holy Family Hospital ni Jakwa Hospital nyina nti ho na wo mo de mo ekokogu yom guso a eje ayarehwe ebi nso so mo de bi nso so ekokokoko miamia hodo na ye na Ghana National Fire Service fo ase ye so mo du ho ntempa Fire Commander DO2 Samomante ene ne dom nyina kodru ho no entema wo mo eboa ehwe ya nipa prepre wo mo de mo akwakodru ayaresabia nti CJ da obokrata ne de dodo no a dodo na abawate mame emfa enwie wo ha ya na